Alright, ngenza ukuthi nginamukele kuyona i-channel lana bafowethu nginiphathele nje udaba oluthinta ke inkampani yama security eyaziwa iMarki Security Training. Lapha yana ngonyaka odlule khona lo sisi weShwapa lapha on Facebook bathi ke Marki the Shwapa Queen. Uthi ke guys, i-security ke ayinabhadi, umsebenzi ke utholakala lula. Wayebhalela le post ngo July 31 2024. Wathi ke yeah, umsebenzi ke utholakala lula, so instead of staying home and do nothing, train with us and iPride won't you okay, iPride won't take you anywhere. Kusho yena ke lapha ke kuyona. I'll not read the whole thing kodwa ke kwakubhaleke kanjalo. If you can go to Facebook wakhe, you'll notice lento engikhuluma ngayo ukuthi iqinisa nganani, but then here are screenshots just to ubona leyo nto leyo. So akaza I delete futhi leyo post up to now. Okay, recently lo mbhemu lo athi ke uyena ngqondongqondo wayo ke le nkampani. Okay, usethi ke le sekuyi trust security training manje. Okay, iseyishintsha ke igama, usesebenzise futhi ke elinye ngizothi enye i-influencer. Le influencer iye yaposta lapha ke ngomhla ka 20 January mayelana nayo le nkampani yama security. Lo owaposta ke ngayo le influencer bizwa ngeReggie B and Enjoy podcast. I-page lelo eliyela posta futhi ngayo le nkampani linqanqa abantu ukuthi ke abahambe beyobhalisa, bebhalisele yona le nkampani ukuze ke bezokwazi ukuthi bethole ke imisebenzi. Abantu bathenjiswe usira wamahhala lapha bathenjiswa nama placements ukuthi ke mosoqedile course yakho bazokuplace ke umuntu bazokutholela ke umsebenzi. Right, abantu ke baye bakhala nganza kwethu becomplain mayelana ke nayo le ndaba yalo security noma yayo le nkampani ya ma security. Okay, uthi ke naye uShwapa Queen lo kade kwayesizama ke ukuconducta ke lo mlisa kodwa ke engatholakala, but then ke kuze kube manje waseke kuba ukuthi enzukwini ngizothi yeah, kwaba ukuthi ke uyamthola ngesinye isikhathi ke wase kuba ukuthi ke uyavumelana ukuthi benze ke i-video ku live on Facebook. Uthe sekumele benze ke leyo video wangabe ke esatholakala. Abantu ke bebecomplain, siyasabona ke uLady Londi lapha ke uMkhosi Entertainment ku YouTube ukuthi ke abantu bakhala ngendaba yokuthi engathi lo mbhemu akasayibambi ke izingcingo, abantu bafuna ke imali zabo, babona ngathi ke imali zabo kushuthi ke zacwila ngesikhathi ke bedinga ukuthi ke sebeyibuza ukuthi ke engabe baqala nini ukufunda. Abanye ke sebe prefer ukuthi babuyiselwe zona ke imali zabo ngoba engathi ke ayikho lenkukhu basibe wachitha ke amanzi ukuthi cha asibuyiselwe phela imali zethu, njengoba ke igama la lenkampani noma lenkampani ke ibukeka ngathi ke i-scam. Kahle ke isona ke i-scam lesi, kodwa ke abantu babe sebesola ukuthi ke umuntu ke oyi-scam kahle ke uMarki, kanti cha yena wayeyipromoter. Okay, uLady Londi uye wabhala nje nayizolo right ngalo lolu daba ethi ke Marki mabe bayakhala abantu ke bathi ke balahlekelwa zimali zabo zokugcina ke ngoba becathi inkampani eyakho nezimali ke bathi ke bazifaka ke kwi-personal account yakho. Manje ke sebeyadideka mase uthi you were just a promoter, ngoba ke esho njalo naye ke uShwapa Queen ukuthi ke wayeyipromoter ke yayo le nkampani, not ukuthi ke inkampani ke kwakwe yakhe. Bafethu ake nisicebise ke noma ke nibeke uvulweni ngalo lolu daba, nizokalisa imbono yenu la kwi comment section ngezansi ukuthi ke nicabanga ukuthi ke iluphi ke uhlobo losizo labantu ke abangalithola uma ke sekuza ke kulona ke lolu daba. Anyways bafethu, ngiyocela ke ningakhohlwa ukusubscribe and phinde like le video.